Аван бурына шиендешсем, ыры чевашсем, ага сизинмезерех башкыртса да иртсегаре лажа шуле. Умра темле азамлыга деген шене игепинде вун биллек маршул. Мінбе балы бұлза юлжиха культуры жулдалыге чеваш наци гангрезе жень, чевашлық шындыры жаган хастар зем жень. Паллах, хамырын елайырге бечілгене упразаға варасы жень, үтті наци халығы зембе туслы бұрына жень тарашны ыры ішсембе. Хугаларам рая берчені каюлашки выхатрадуна ішсембе балаштарашын, тада иртне жула бідімледешін, эппень кайрымыр. Чынка район зень уйрмезен ішіне вайлаладать. Шубашкарда иртне вырынды уйрымзен семинар канашлывен жен туна репортаж. Ыры-ыры бақ тавырнать. Конгресс президенті Николай Угаслов нумай ажаллы бавросым шемине хельмуджи бараган парнерен темеже худ хақлы барне бачы. Мінле бұрына дәй криді ван. Тюменчі важызенті ван ятла ассоциация жехелі. Культура жылдалығын жен литература жылдалықне форумран репортаж. Игибинде вон 20 шулда чеваш наци гангрезе хойонишне лайхладас телебе вырынды уйрымзем ергелері. Вазен ишпағалық не үстерестезе, ченка район хастарезене тепхулана бухря. Чеваш наци конгрессіне вырынды уйрымызіне ергелесі вешленчі. Онда районсенче чихастарда матур жинзем суйланчыш. Ергелі жізем бетне болсан да, және устава жерепледечен конгрессын вәзіне бұштарза галашма май келмері. Шавын ба вырынды уйрымзен, мінлешлемелі бірге нумай ұйду земсексе дуғашы. Шақ шетмелеге бедерме, чуген шеремек кемежінче, наци библиотекен пызық заленче, районды ЧНК уйрымызен делегатжызем семинар канашлыва бұштарынчыш. Ұйду земче нақта бейді нумай, пайынтырашы. Вырынзенде чималданы бар шак вырынды пайзене дузагун жоқ неде. Жевашнасы конгрессын теллев жамеклықца. Хулара жешмар, диаспора жешмар, а вырында хамыр пурнаган вырында бен Жевашнасы конгрессын хайнешне видимлері кадарт маладезі. Вот ша теллезембе бір бұштаны да баяны, ша выдузе дата барашын, палахынде үйдузем сағалмар бөлеш, но паян шаны да табырза ишлеме в читризе загаламала. Міншендезе организациялы идузе туза бедерне. Регистрацияление хыщен районзенжен пуры аллы вишешін килней палы бұлжы. Везем сырбышне кунда ендешлесем пушлых земде бұлжыш. Чеваш наци конгрессе районды шагінде пушламыш организациясыне пусагалашны ебір жұтладып пиди бызык теллерлі дезе. Мүржін дезесен шаг пушламыш организациясым земінде чөп шутанашы. Еурхла галазан пютлар даспузан ачин малдан нигісіне ғуапар. Нигізінжен варагаран сені зіне. Шамбада шаг пушламыш организация жұтладып нигізем, нигізе бұлзасын де. Шаг Чеваш наци конгрессе де ширип, нумажу ғуши, халық бірлі Чевашлыға, Чеваш халықне малладандыр сенебе ішлезе бұл не білдерет. Бұнда дектерлер интерді нумай бұзы бүдізем. Вот шаг едузіне решат тума перенінде республикан правительстве гнамар. Ебірде хамыр хужумада кіртсе рашы. Хамыр халық мінезігі важынде представителі зенде бірде вот хамыр халық жинезіне шаг жіне явыштарза правительство республикан адаваны жүреп ұқтарзы бағышы. Чеваш республики патшалық. Ана же көйспенде Чеваш наци конгрессе пиде таджеште забирать. Яланах Чеваш наци конгрессе иртереген төрлері мероприятиесінде, төрлері пухусінде яланах де бракчыны худшунат бар. Өзімде нумай дузен тасабаны жүрде худшунат барынде ишандақтарда гавашын. Ебір шак пирен умра тараган идузене, Чеваш наци конгрессе умде тараган идузене, Чеваш халахен умде тараган идузене деп барынде Чеваш патшалық Чеваш республики патшалық канашы яванақ татсабама торожат, улушса бұрайд. Канашлыва ЧНК президент пәреміш шуме эштіваган комитет пушлихе Валерий Клементьев ушыры. Вол семинарын тәптәлевне балыртыры, вырынды уйрымзен әжізіне мәлері хивырлықсен пұрыне ұжымлатма, тада мән көзікландарны не білдірме ейтірі. Район зембе бірле калашса бір терлезе ұлатмалы, бірінші нақты калашмалы бедену май архивы ғытыра, жинақта іш план не кіртсе бұмалы, кіртсе ғармалы әтері жылбали. Мұшын дезен, нумай ябала
Шамбек телебулы зене бір, уял зене, телебулы зене бір үш плане кіртсе барып қышабы. Районды уйрым зен күштігі зен, берін бада шетермелі, мүнде тебір жол вали, мүнде план зен бір, мероприятий зен, берін шамна бірле қалашса, плана кіртсе, бірлешлемелі. Канашлова малайцы бума Валерий Клементьев, ченка президент Женщумне Петр Ивантаев асанча. Петр Васильевич районды уйрымсен ердюжізіне кушаня эшпулны берге. Вол конгресс уставбе келе жүлін пулсабыны калары. Вырынды уйрымсен тусағурза вазине шлеттерзе яны конгресса пірлехлешлеме май барасыне балыртыры. Кир жүхлі калашығы, бір-бірін балашымы, мелесін каласынже бән каласыдалы. Тюре каласы болды. Bu eş oldu, şişene oldu. Выросем галашки, же умайсене тузапрячи методом проб и ошибок. Вот это куча думает надо как раз метод проб и ошибок. Те брюшки может быть, те же смарда тутватвар, те брюшки может быть разлад. Ну умайсене шидерится день. Чамада баян бирин шакында калашмала, мен думала бирин, мен же бирин тузагуна, мен лешемелер. Бирин что то имбей. Общественный чуваш халык не, пролетариат, чуваш халык унде дороган эссене татса барасы. Россия государственный губернатор болсасында, эбир нации, этнос, чамада бир хамрын калашу умалды, бир хамрын шелье, хамрын культура, хамрын самосознание, хамрын фольклор, хамрын уйрымы. Чамада шак ябална кыцабырасы, шильбілесі, маладалдарасы бирин теп телли. Малашни конгресса керестезен кашнин вырынды уйрыма ыйтса жирмалла. Ченка байдажы булма шәне уставтырық вунса кырашитне конгресс телевизине ырласа ижнаган хастарзен булдарашы. Семинара келіне делегациянчен херекшин латюрех конгресса кемейтса заявление ширджи. Вырынды уйрымсынчен келіне делегациям семинар канашлышне хастар худшынчеш. Чургунешнерен бегеление дембеш на район уйрыме. Какие бахачен нумай мероприятия зене ердерни. Сирбеге езите пилген дела ишления. Хорошо. Ну, малдан хибета наштарсасын. Ша, ченка, съезде пулса ихне хышын, малдан хите. Калачи. Власть не бурзасы, участие бать не бурзасы. Тем ли айтын или унда-кунда бухачишка лишь только вот так класса может. Хай урухлаш аванса бухрыш. Калажу педихерю бычы. Ченка районзен уйрымызен ердюшізенчен нумайжы пірлешлесе Чуваш наци конгрессын әшне лайықладасы жіне шуланы палырчы. Ancak bir işlemeliysem, videonumayı Allah manım olayını çıkmadan kalas gidelim bir respublikara Çuvaş Halk Müzik Enstitüsü'ne Hatır degen fabrikada çıktı. Bana sudagan laftazetme çıktı. Bana çıktı videosu şartlar Çuvaş'a karakalıydı. Şart yabalama bir respublika правительстве senübe şirubat usan videovan bulduğu için. Чуваш наци конгрессын Чуваш яле комитет ердюши Шубашкар хулын уйрымен председателя Эдуард Бахмисов ялзембе мен лешлени жинжен галазабаджи. Если ялда перебей ударяет туза, шав перебей илене туза чидерет туза, вара вопросить юрлама на самом. Шависе туза перебей бірге, салтан юрлама ташлама, очень. Сывы наци комитет председателя Юрий Зорин вара, халық сывлықне упразақ вара себе конгресс еплерек тұрышныне ужымлатыры. Культура комитетне ерце бұраган Зинаида Воронова көшал конгресс хастарзем регион зембе еплерек шиғынузем дытны. Унды Чувашсен әжезіне вайлатма бұлышны жинчен чарынсадыжы. Сцены щенчети, уяв зенчети, шахтун цене, делашки вытраты смарках напуштаешь. Если она тричи ваш сцене, то мы сцене перебирала шахту, кажа пробулзан, шахтун щенчем, ушра, урата птичечен, зень, койзень, еврлеве, укранза юнна, елаев зембе, щеконна, тумзень, эрежезем, тумезем, терризени упраза парасы щети трошвала.
Хошпыр районзінде конгресс уйрымын әжізіне ергелесі дейяны. Вәзем канашлыва бұштарынызіне хозин опытебе балаштаржыш. Конгрессын трак еніне уйрымын ердуші Зинаида Михайлова тақшанақчен каш планешіне тайынза районда тәрілешсім тузайып берніне білдерді. Кашни организации, кашни учреждения хойнешіне давайте. Пирин бары, пәдемішле районды халық баштымылы. Аплаузасын қамырын үш плане берін, пәдем халыға шутайын сейіргелі білдім. Умбек уязыне иртерме бұлай. Балақ бірін халығын культуры бізік. Остын культуриге, құрлық культуриге бұл. Бұтшау ачасынен, остын культури бұл ұтарақ делайырге, халық юридашы, халық смақлы бұтадырдеге. Барайды қамырайында халық юри чуныши фольклор фестивалі düzeytirme şutarını. Onda acasatın жүрегенізіне бұшласам, шетмен сағырғыны, тағырғыны шулге бады семде құлшынма бұлдарашы. Бұд шансыне явыштара сізі. Чынны бекте шағы бек бұлчы. Татсабамалы үгдізем нумай бұлдыш бұлзанда, семинара бұштарынызем пұрде куканашлы пиде узылы бұлныне балыртырыш. Ебі паянги калажуба пиде камалла, мана каламажук паянги калажу килиші, нумай же бір уйрымзен ерті бұраган жинзем, әшіне жұтлашы, Чуваш нации конгресс ішіне лайықлады сүйінжен, Чуваш халық пұрнышын лайықлады сүйінжен, Чуваш чергине, елайергине, культурине упразақ барасы сүйінжен, экономика адалдары сүйінжен, пиде вирледе шивиш калажу бүлжі. Хал бірін юлат перден бір ебала, шақ калажыва, подемлетсе, ергелезе, жегірдесі. Она дума, балах вот шамбек пулдарулы жинзен бұлзасын, бұл пайны дума бұлдаратпа. Юлашкинжен, Чуваш наци конгрессын президентжен пәрремі шуме Валерий Клементьев, килнезене инчи жулабық мазар шубашкара житнежін, пәрле шлеме комыл дунышын тавдуре. Чынақта видео қызып тавзыма кекалашы. Жіндезен чынақта бұғыда жүлемезір, ұқша денгі жүлемезір, сәрінде елмезір бән. Қаларымырын дегінде бірін общественная организация бір пұрде ұқшазырақ шлет бір, но бірін тіптелі бірін ұстаққада шырзақларына Чуваш чергене білілезе ғармала, Чуваш шыла ергене, Чуваш тұмне, хабыр қалыға білілезе ғармала бірін, шағыба да бірін нұмай ішлес бұлай. Сюжета Зоя Яковлева хадерлене. Ывыш пазалатта, чержит тебе бұштар. Ыры-ыры бада варнат теген галарышсем, ырыға малық чешіне ұшса бараган, ваттызен зымахизем. Каначенка президентжен Николай Угасловшин жен галанын ақтуынат. Едерне райнинжи бабровсем шем ежень Николай Федорович ба Ирина Евсеевна Угасловсен барни вышкай зыр саваны жилзе келже. Ыры бада варнат, шапла галашы халықра. Чуваш наци конгрессын президентже, Чуваш патшалық канажын депутатже, туз строительство организациян теп директоры Николай Угаслов меценат пулныне илтне буле. Волдуны ырышсем чилай. Ага чугуйхин чиримперемежінже Николай Федорович па тада унын шивықтыванезім бебірле едерне районенже анат ажак ялнешітсе келме түргелже. Кунда Николай Федорович хын жүртне нумай ажалы Бобровсен шемгене барнелері. Ширим жүлгайалла Угасловсене пейдейлертне кунды шутчандалық, тада анат ажак халыхе. Кунда візем киве жүртуянса, ун вырынне кирбешрен иге хутлы кирменшеклене. Палах юмахрибек ховартусиларман выл. Шивықтыванезім самай пулышына, күр жаржыба туслы бұрынна. Еп Николай Федоровичын соседжі болды. Мана Барышев Николай Иванович сечінеші. Николай Федоровичын жен калас пулсасын, удивительный жин ол. Пирін пічік елдан полсотни жин выржына кайса. Вачасыне асынса паргучына шерде пиде нумай балырса. На 50 лет после окончания войны Николай Федорович калать пира. Давай деть, шаг ветеранзине костюм замбара продить. Шав костюмзине заказ подымар швейная фабрика, рассвета заказ подымарда, аржинзень вуниге костюм, хирарамзень
вижигирарым болса бирин фронтовик сам. Фронта гайны хирарым сам. В замвали костюм сам. И дружинники тылы замвали педимбе. Пельмес, миже набор астумас халь. Пер ширым водор набор изегилзе, тағындарца, шау шинзене ыры дурмыр. 9 мая келгелезе жүреч, стол накрывать туза барза фронтовик сене постоянно. Шин комоле. Вообще Николай Федорович семьи да, ага жиде, пиже жиде, он пиже же военный, куда гильзе жюрет тепри, пенсионер сагрвоны жылда, постоянно гильзе жюреш, всегда халықшын. Николай Федорович поможера Ирина Евсеевна шак шуртра тевишлі канава 90 пурын маметленне. Келсе жүреми вара әшлешінен вғыт шукпа бірех. Кунда бір вғыт Иринан тывани де бұрынна. Кайрақ Николай Федоровичын апышы Мария Федоровна. Ебе шуртра шак шурда туна чухне келсе курса, шак шурды вырыне пиделайық болса, шкат турит куда дуза, весь ремонтне туна беге хамырах туза бедерзе, ондан күржесен пиделайық, вырыне кележет, бара шак Анатолий Б. Маринна, адисене шак шурда барсақ варынжын пиде царерен сағынадып, малдан курсасынақ пиде хыды юрат сабрахрым, хам хербегех, адисене де хам бұнук сенбегех юрададып, мен Анатолий де ывылбегех пиде келештермели сенсем, царерен юратса, барсақ варат пырвызене, ешізем тада ешланзақ бүтсер, он забытсер, телейле бурынчер, кушуртра, телейле шинзем бурын малла десе парзахавратпыр. Марина ба Анатолий Бобровсем халичен кумакасы ялінчі шемье бужын амыжын келенже бурынна. Марина повар, Анатолий едернери сыдзаудынде шлет. Аджизинчен аслы Коля, вол едернери автомеханика техникумен чеверенет, Настя вуннымыш классра, Ваня пилек межінче, Ирина еке межінче. Кирилл вара садиге жүрет. Чигеженіне Марина халь-халь шуратмалла. Аджазине шене шкулда лай хижынна, ундан да ларах вазине шене шурт пите келешет. Мама кунда помощь келешет. Волнун чутманы май. Вери сивеші пютрех, шивырмалы пүлімзем вище. Туалет піремш хутражешмар икемжінже де бұр. Бір сымақпа пур условиде. Унсыр бүшне мунча, сатпақчи. Бобровсене шүр документжесіне парнилене шыре, Чуваш республикин патшалық канажын депутатя, унды комитет председателя Николай Малов, едерне район администрациян пушлыхен шуме, социалы адалыну енепешлеген пай бушлыхе Алиса Иванова, Моншемерден ялдырыхен пушлыхе Альбина Иванова худшынжеш. Халыха пурмалы шүртлер бе тимиштерис үйдузіне татса бамалы бол. Лайш организен да бұрынды администрация стратегиялы тивиші десе ғаламада бұлабілді шауынбада бән кегін республика шайын жеді федерация телевлі программизен де анны саралашыр. Шавы қожырақ Николай Федорович Угаслов пекшин зем Чуваш республикинче пурри пире пиде хыды сағындарады. Шакун Николай Федорович Угаслов тада дебіршеменеде болышыры. Еке мұшқын Валентина ба Анатолий Кузьминцем көжалғы авынан вұн бірмежінче шәрле парик сегет хошынче нем зырдырза олны. Пужара була пәдім хужалы хешін загайны. Тванезем, ялыш, район администрации пулдарындаран пулышныға. Шавна була шемье кеске вғытрақшыне бүртларца бұрынмагеме булдарны. Николай Федорович везене сарайда да ытты хуралды дума улды бин кирбеч, улчыралы бетон блок туянма сертификат парнелері. Валентина Ивановна, она кушюлі вейдер черерен тавдуре. Парни савындарат болы, сина ырдывадын, сямба савынадын. Парни падымыр, халі паян парни падымыр, чун савынат. Сямба бұрнат бір ыресту небе, ыресту засын, тада лайықтарға слез келет, тада ырестемді вас келет. Шак зутра аджабы жала синзене бұрындарас келзе. Аджаб жазем күнда бұрын сірдезе. Мен десіне бір каларым уже, аджазем вазем перін бұласлық. Күнда условий бұр, перін күнда туре аджакра шкуледе лайық.
Ман адасне тогда нумадрах пулдыр дезе сәмбек условий параз тезе жутларымар. Әлі крена валдынақ пулная балау, халық елы берен ебірін аставадып сәмбек хазян да хазян, шун загайзасын, или урық темскерзіксе дұқсасын, чеварсен бір-бірне болышына. Малашынде бір сәуазе туза бұмала берін. Елазыне әліхи елазыне, нексендамын маламар. Ебахамта ешла жала шембере журалза үстіне, анне вуниге ажа журатна, тохорын шидендемір, каласа барать Николай Федоровичын можыры Ирина Угаслова. Чун ратмафи шагынды ховыр шурда ютчинзіне парделіне бе? Чун пардели ратмас. Сауынадып та, шагынбек хамыр вайбад оны шур, лайк шемьене декір дезе. Мен жын дезен, мүлегаламала, шурта хамыр шуратса үстеріне ажабеко. Мен кашни кирпичне хамыр хуны тезе галаны бегенде. Ман пушрата акшамак шубыш болна. Бір шемьене шамбек, ну май шла делала шемьене ван, семейный дом деше, шамбекки думала маржи дезе де шуглаза жюрения. Ундан бір шухжа галаза похрам лайк шубыште. Может тубунать ходить бара Марина замзем шурт ирешим болна, Марина Анатолий. Туда кизагай на день. Бара Николай Федорович Пагалаш мырдай бар. Мен болукшавал. Ялда хаклаха пос мажук, болукшана лучше узабурчик дермер шак. Ну моя не шла ажала семья. Анатолий бе Марина Бобровсем пиде сабайлышынсем. Туррани негензем пулнуранши куделеи туры ярзабаджа бульдеса жутлаще. Пиде нумай вот хоши, не мелемар я была. Вот неужели вот пира варищана шкапума пударать вот просто первая дорога не ме и в дорог вот. Николай Федорович пиде бызык тазымай галашын. Вот в день пира шармек шор парнележный в день тогда шор дизе мокши деньги сыллыхе хочешь забудок дизе галашын. Пиде бызык тазымай галашын. Игешемье пер керегенеларчы. Хуранда бешерне техемли яшка шизе бір-бірін бету слышығыны тұтма, хонана жүреме калашта дадылчы. Сюжета хадерлене вғытра и бир Марина Боброва шымыланы не білдімір. И пень ырлық-сывлық пулдыр Бобровсен шемьене. Сюжета Зоя Яковлева, тада Надежда Смирнова хадерлене. Чувашна цыган грезин галарамне малаллады затпар. Она ебе Алиса Хахпиирцы вырадып. Конгресс комитетин хастарезем шулдалык тыршыбек, аяк креях ташсем батне духса жүрезе, вазен эжехелебе балашыш. Она вайлатма булышрыш. Пушкарт республикине, Сарыдуба Самардары хезене, Пилек Пинжухрамри Байкал кюлли херренешице, Иркутск чеваши занете завандар дешвезем. Ну маях пулмасть, темейн дарахинжете был загурджиш пирин хастарзем. Тюмен дырыхинче пирин йықтажымырзем, кашны жул бичурин вулавзіне шүлі жайра еттереші. Тада візем көжал, шакмайба чываш пеги конкурста ергелеме шутланы. Юлашки вғытра тюмен дырыхинче чывашсем хамыр культуруба ела ергене хисеплени уйрымақ балырма бұшлары. Шакна пирин мынганаш пайдашзем Ирина Удалова Владимир Васильев хойсем курзайненне. Тюмень трухне кайза гельзе эбешав дири вол умда пурнаган чевашсемшень савандым. Вазым республика Чеваш республикин день инже пурунныне курада день вазым шав дири тован жержив батун захланы сызыне туюнат шавна була вазым культурuna хизеплени палар захтарать. Тесты языкдардамха. Эбе хамана пабанже булны жухне, возакрунуран дертненде халвал канаш ятла ялда бурнайт анаттавда районже тюмендергенже. Умбатне пер шамрык шумырлан килчдет. Килчде калатет. Бабатоне. Я чуваш, мәле булат чувашла зегала идавтет. Эпкалап. Мәнжин сана кирлевал. Айып футболка жини шамбек шевза хушын. Эбе чуваш тезе. Мне білдерет как у манжутпа. Манжутпа ку пэджик шамрык шинрада он юнинже чувашлых, чуваш юни югат, она подермежук, нимле бузанда, мле вырсланзанда, волшамда хюлать, шамбанде шак чувашлых унда полны,
пите палы бульдезе шутладып. Тебіренжен илзегдарсан, самахран онда Халиваха травал ученый, шлет университета, Тюмень университет шлет, в каландрах ебедет шутламанда, ебе чуваш шинжен, чуваш мар шинжен, анжак тет манате вильнигышен, ебе пиде шутла бушларым дет, хамын чувашлых шинжен, и шамбада дедебе шак чуваш ассоциация нет, тван ятлывал тювендергенже, шавнышне пиде худшынадып дейт. Чуваш чилхине пельмени жинде кулянадып дейт. Тебір теслигизегдардам хан. Анат Тавда районе, пур Тюмень областинже, вот пиде пызык район, пирен Чуваш республикинже Красноармейский район Батусловысем. Она ерсе брать Владимир Васильевич Семенов. Унан ашызем Чувашсем булна. Ашы амышы Чувашсем. Вот умбатне килдемірде был пире ежінді жүхне, хэйн кабинетинже, пирден переуитры Владимир Васильевич, мүлі бурнадыр, тавдадыргенже. Тезегітрде был хуравлары, наджар бурнат бірдейд. Пүлімірі шып бұлжы. Мен жын, мүлі қадеп шутлапыр, пуян, нефтпе, газпа, буян, тұрықра, наджар бурнаш. Ол паузу дытрде кайран хуравлары. Чуваш жилхине, тван жилхине пілмес бірдейд. А пілмеде чундурдар дейд. Чында, чывашлыға празағы варза она адаландара сижен, Тюмень тұрғынде наципе культура автономиян хастарзым чилайш тузайттереші. Пирін делегация галазыбан тұрық тован ассоциация ердюшізім Ираида Маслова Владимир Логинов уйрымақ шамрыксыне явыштарма тұрышашы. ЧНК Мунганаш пайдашы Кугешри Бичурин музейн директоры Ирина Удаловна Бичурин влавесіне аслызембе бірлех школачземде хастар худшынны тіліндеріне. Тюмень тұрғынде Чувашсен нацибе культура автономиян пушлыгезем, нумай келзе шитнече, Нефтеюганск, Челябинск, Сургут, тада ытты хулазендень. Мана тада міскер пиде кымыла кайры школа дезем, пиде нумайын худшенде шак конференциянде. Візем сумлы профессор зембе пір трибуна жинде хойзен кешене тептеве жезене калаза парза савындар деш. Солобоеву шкулінден шеш тұғырадя педемішлі худшынна шак конференцияне. Эп Бичурин тада паянге самана музей синдень фильм шак конференциянде презентации лерым педемішлі кашни тема хойне еверлі педе козықлы бұлдес. Пірреміш күнжеш күнда ширым ұтыла доклад итлерімір. Икеміш күнінде ебір. Канаш ялі, Нижний Тавда районінде Канаш ялінде шавра сідель, Чуваш халық культурине адаландарас тада сықлазақ варас ятпа иртірі. Тавда районінде ширымсагыр бен лашин бурнат. Везентен иге бен ла Чуваш екен. Аплабулинде перен йохнезелзем ыты халық пажай хамыр культур байгыла ергене сықлазақ варма. Ыты халыға кыдартма тұржашы. Шак мероприятие перен Канаш ялінде шкулда иртірі. Мен ытларақ мана күнда келіші. Пызык иге хутлы школ шурде, онда ыры сунза кетсе илетпір сумақсембе кетсе илеші. Школне керзесін коридордан Чуваш халық культуры жинде калаза бараган стенцем, Чуваш символики бе туны стенцем нумай. Тада пере экскурсии иртердес Чуваш культурине халалана школ музейінде. Онда герзене вшавдери савындым. Экспонациям шиделіклі пор адязене Чуваш халық культурибе уроксем иртермелих материал шиделіклі. Onun ердюзи Шубашка районінде шеньял дялынде Григорьева Галина хойнешне пиде юратса туза пырать. Тюмень тұрғынже Канаш ялне, ана третий вашсем иртне әмірін ширімі шүлізінде бұшла заяны. Хайхи бұғытра куялда иге хутлы бұзық шкулда ширім тұғыр ажағына веренеші болсан да, малашлыға бедерес мардесе кушкула хуп мамар адаландарма жұлашы калаза барать малла Чуваш наци конгрессін манганажын пайдашы Ирина Удалова. Шак шкула тыца тарасы тезе
кюрже школба вылежаны школебет анлаштарзасын раз хутсем воно хут нумайрах тет. Андяхта ваземсяк чаваш яле малалада адаландыр дезе. Онда культура на падирисмар дезе щак школа тагаклы пулзанда хупма памас пердеше. Чугунаева школен филиале туза хурза щак школа паян югунда пиде лайых эшлезе пырат. Енденде хош региондыне пельмезейсен, щак школа кирзагайзасын, Чуваш республикенде пір школа кенебегих туйынзагары. Вол бире шавдери шавынба савындыме бында. Шамрыксыне хамырын культурба, тада авалхи мынашлыгых незіл историбе кызыкландарза ярастылебех тюмен тірігінде Чуваш пиге конкурс иттіресі де еланагене. Пиренчен кағастарызен Ирина Удалова Владимир Васильевын тюмен тірігінде Чуваш пигезен садурлыхибе мадурлыхне кунда дюрезен булзады хакламалекне. Сагыр Чуваш пиге тубышлес сумлаяда шынзе илес тезе. Паренден біре омыртресі хойзе мінле ұтларақ татарынрақ хойзен таван культурине пілнешін ден калаза парас тезе. Выл Чуваш пиги конкурсе тюмендіргенде шоу мар, концерт мар, шина вылямалыгына ябала мар, а унан чиман пызык шуғы жывыл Чуваш халыгын историне, унан пуян культурине тепчез, шамрыксем мурлы тепчезе анылатса, тада тюмендіргенде пурнаган халықсыне, а онда шерширим загыр халық представительзен пурнашы, шавзыне Чуваш культурын, Чуваш халығын, историн, манашлықне, кадарца, эбир пур, пулны, пур, пулатпыр. Чуваш пиге яда Елена Репина шынзе елде вылвара Италине кайза келме путевка парнелері на таван ассоциации. Выл Новоалександровка яленжен, а время Тюмень университете вренет. Тватымыш курстра пула строитель. Ну вот выл саван палаганде и калать. Манде чебызык приз Италине пулче. Анжактет манжан чебызык приз, тогда бызыкрах приз был. Чуваш республики не бырза, хаман азанне кугамазен ялне бырза гурасыдет. И пинахальмар бурнатпыр. Енженде Шубашкардан пен шухрум жүрора жапла Чавашлық шынтырыжашы бұлзан. Тован челхине, тован үйіла ергене сықлазақ варасы, пәдімбек шамрыксенден келнене онланза ішлеші бұлзан. Пирін пуласлық, пулмаллах. Шапла жұтлад Владимир Васильев профессор. Пуласлық бұл, шамрыксен, палланде. Чувашла пельмень, чувашлық туртман шамрык шамрыксен булмазан, чувашлық паллах пәдім. Вот шулаза бұғырға. Чуваш история, пуян детпер, авалхи история детпер, авалхи халық, иги бинчул шурытла, анжақты харги самантра, алы вижи жулдан, чувашлық упранзы улмас теші. Мне білдерек бұл, ипин эбер, иги бинчул шуры хыщен, эбер нишле, шама эбер харги саманара пурнаган, ару нишле бұл мне білдерет, візем иги бинчул шуры, мәлі еврлық сенжен тухса и тухны бұзан. Упразах варны бузан Чувашлыға, адылжи пылғар жүріне дуна бузан, Чуваш республикіне дуна бузан, а ебірғалі пәдерме берем юрамаз. И ана упразах варма шамраксен бударыш. Сюжета Чуваш наци конгрессын пресс-службин ердуші Зоя Яковлева хадерлене. Шенеге бендевін биллік мұшылда Чуваш наци конгрезе ергеленебе шыржы в регионе зенжи чиджи хастарда шебеш Чуваш пегизем Шубашкара Рашей Чуваш пеги конкурса келзе жидиш. Нумаях полмасть район зенжи Чуваш пеги конкурсендері жүзем Яковух сайяджелі культура герменне республика жайынжы ерзеген Чуваш пеги конкурса выштарынжеш. Конкурс пышланчен малдан Чуваш наци конгрессін хастарызем ергеленебе фойере керзоры иртірі. Она едерне районынчи Вириял ушкын гытарца бачы. — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
даже азамлыхе пурни дейлертме булдарайт. Ченка президент Николай Угасловта ажаранах кубус калама юратныскер чытса драймары. Халықпа бірле тажы гардене тәче. Хальхи пекесен пулдарулхне мне гурзаха кламалаши. Малданах чиберкезине тада уява бугунезине Чуваш нацконгресін президенті Николай Угаслов саламлары. Пирен пигезем хварак курадар, кашны жол хитреренде хитререх пулза бырасе. Паян пиде, наверное, мордовайлы булат. Мәлле жюрине пиде евр булат. Мәлле гына вазем Чуваш пигене сойлаза илес. Сире пурзарада паянги кашра лайых комол лайых туемзем пултердезе сунада. Малашнеде пуринде ырлых сылых телей булдар, тада сенеренде сене сидюнезем пурнасыра пурьене биде был забыдар. Паремаш конкурсра тиберуксем хозимбе балаштаржиш. Харбар хой пулдарлыхибе осталых ижинжен каласабан чухне, чилайже Константин Ивановын нарспе поэмасы бегезимбе узукурже. Санатем бек юратса, савса эбе бурандым. Анчах шабахша куна, шамрак пужемба курдым. Мен телентерчеха. Конкурсант кызем сені жинче хойулы дытма бәлни. Чывашла хитре галашни савындарчы. Азаттяза несем пехелебе, ожахыврам чуваш юрыне. Камалада пще бешташыне. Атте анема на пелене, шак шыржинче ыр эш тума. Остон конкурсынде де матур, анлы даврагурымлы бұл не кадар цабаджи херупраш. Этнопедагогика слага пужарза ярагане пирин жендеш, камвыл тада ышта шуралза үснем. Эбе пыльне дырых этнопедагогикана Волков кужарзаяным. Вишімі же пулдарулық конкурсы, уйрыма хер үйіртірі. Паянге пегезем Чуваш ташыне гынамар, астарулы тангына да оста дашлашы. Чуваш юрезіне чуна барза девмеле юрлашы. Тватымыш конкурса херзем килде гадерлене Чуваш абачимешне. Кунбекине шубашкарды ресторан зинде астывеймен палаштарджиш. Она малли гадерлене шинжен калазабаджиш. Хевель пайырки бе килгемлень, кужатины шиманиде. Савзаха наладып, тархашын, туданыр Чуваш шигырне. Кам жіндересіне вешне жде ченех чухлама май келмері. Чиберкезем чыныбекте пурди матур, пулдаруллы, оста. Шабахта жюри йылдыр казем хушинче ағақ мерджен суйлазайме пулдарджих. Шапла вара, иге бинде вундваттымы шулге Чуваш пеге яда, хайхинче едерне тұрыхен херупража. Людмила Муравьева шынзейлже. Чичибер, Чуваш пеги ятне девишет, Муравьева Людмила, едерне районе. Шидешілку конкурсра Падриель Комсомольский тада шумыржы районезінчі пегезіне де күрасчы. Шелде кыжал худшынма темжін комылдуман вәзім. Чуваш нацыгангрезенгларым не малаллады затпар. Ана эбе Алисағақ перцы бұрадып. Иге бензивон ватымыш Расшире культуры шулдалаги булны Чуваш нацыгангрезен хастарезіне шана даварза ішлеме майбачы. Кунжин женде пленрех Чуваш нацыгангрезен президент жен пірреміш шуме Валерий Клементьев калазабаре. Кышал чынақта культуры жүрі пулнамай, ебір Чуваш нацыгангрезенже паллах нумай мероприятизене сумларақ тумадырышымыр. Кунда чынақта Шавынбек пульжедесі галазанда тересірек пулем. Кыжал илтерне мероприятизен жен
эбириттеріне кыжал кемелі сазы, нумай республика зенжені пирін, юристем келжеш ұқса герменінже, иртердемер онда паллағын дебірін чынақта пиде сумлы бөлже. Унғышыны калас болат шулаги агаду зенже бір пиде вайғырза ішлерімер. Онда район зенже, ял зенже, пиде пызык сумлы, шамбек пызыға пілдерішлі уявзем, ял уявзем иртердемер. Кундаман калас келедінде Едерне районе, Волынбе биде вайлы ішлері, Моргаш районе, тада Үтті район земде, Шавынбек, Мүлле каласында ял уявзем, візем паллағынде чер болса ғана иртерне бар, візене қадірлесе, паруйықта, игуйықта, вижуйықта қадірлене ялзем болны жәнбек қадірлесе сумылы уявзем иртердемер. Унсырын бұшне кыжал хижулы бір пирн делегацияға зегілже, Иркутск областыға зегілже, тада Красноярск областыға зегілже. Онда паллағынде, күнда чынақта пирн телевидениеге зегілже, онда онды чываш сембе теле болза жәнбек сумылы теле болузем иртерзе бір шавынбек уявзем иртердемер. Паллах күнда калазақ варас келеде бір Нумай областенже, Нумай республикасенже болдымыр. Күнда калас келет Пушкыртыра, темеже готта болдымыр, кыжал Слак Пужинже болдымыр. Онда паллахынде делегация бегайза, Шавынбек палырдузем, туза худымыр, тебір жол вали тіллезем нарца худымыр. Шавынбек литературы жолне, кыжалақ, Шавынбек тіллезем нарца бір, тебір жола күжат бар. Онда паллахынде калас келет, Шавынбеге бір планада кіртсі ғарат бір, теллезем нарца Шавынбек слак күшіне гайза, ендешліксем, районды отделенезем, уйрымземінде Үті республикари, Чуваш автономиязем пірле бұғынза, вишер, пидик шершін Шавынбек бұғынза, пиди бұзық сумылы уя вертерешіне бір онда слак күшінже, білет бірінде онда Константин Васильевич Иванов шуралына, Уксай, яле музей онда, Аллахынде онда кайзанып шотладып нумай чываш сен берін, Палах саван іштезе. Аларда аскелет культура жөлінже бір, чынақ пирін сайт пиде вайлышлері, күнда тавзыма хигалас келет Зуяркадны Якалена, Шавна галас келет Шавнбек, тебір жол, тадақта палар калаш сағуны ғанде, но шанас келет хамырын телевидение боласа, унзырын бұшне паллахынде, қашны үкірай бір хажаткалар задына, Чуваш тенжи кыжал, шене материал зембе, шене хыбар зембе тоқсады жыл берін, шотладып тебір жолда берін Шавынбек хажада тадақта вайларақ қалараса ман пиде жанас келет, он бірге ғал уже коллег шлеме бұшлары мұрынде, шотлат бір, шавышсем, бұрнышлаза бұра шелезе. Паларца хуны планзене кыжал хижол. Нумай планзене паларца худымыр, шавзенжен чынақта нумайшне түргелже бұрнышлама шавынбада чунзаван айтконда шотладып чывашна циган грязы кыжал шүлде шайра шлезе нумай ішсем өре, тебір жолы Шавынбек шүлде шайра боласа шанат бірменшін десен, пирін телле Шавынбек педем бірлештерзе, автономизене, отделенизене, Үті республикері жывашсене бірлештерзе, Шавынбек пирін бір сумлы іштіваса деп аллах пирін президент тағалат Николай Федорович Угаслов Волынбе бірлікле пирін вайдезе. Удым ғышын утын дұза, малала бірле болас, течені жылда уйрамақ, бірле болас жібері. Чуваш нациган грезин вунига комитетен жень, хыжы березем культуры жүлінже туна жезем жинжень сумлы форумра галаза баджиш. Культурна халалан шулдалык вешленчеде. Шавнамай раштавын внултымы жинче, теп хулари мега галакс культуру бакану центренче, чаваш жинри культура щенесен пызык форуме етре. Шак тапхурда мен тудыне педемлетмели, палыртны телевизине пахаламалы саман пулжетемеле был. Форумра шаврасы делсем, секцизембе клубсем ергелеріш. ЧНК пайдаш земде кунда хастар худшынжеш. Тузайыттернеш сем жинжен калаза бамалы нумайшке.
Чуваш наци конгрессы, егемне в 20 шулда теленмели бызык уявзем иртерже. Шаг уявзем пахалы хете интересы девол шавында. И бир чуваш халыгин жылы ергизембе шихынны уявзене. Мелегаламала ажабы жазембе иртереген уявзенен де бара. Бызык хавкалану хуа ушласа ергелезе адымыр. Бұл жутраны демалданак инде бир чуваш тумен уявзене иртерзе бурат бар. Ундан да он бабрлех пиде пулдарулла матур юрштен творчество качественнее хучунат бар. Он зурбушни дага халюе подемище подемлетне май и бир перремш ход чуваш ажизем вали чуваш ёлкине хадрлет пер кона хойшине чуваш наци конгрессы яваплыхне малданак илзе гуны шанбада шак уяв он шлаирде сижанат бар. Кожал бир пиде бузаксавыныш пульчик кожал и бир чуваш наци конгрессенде грант шензейлден бір шак грант шензейлне был бирнеше дадақта шулери хакланы бульже шак эшей бир екибне вун биллек шулда тассабырза урмар районинчи культура керменинче агах мерджет авалыге темаба уя виртерет бір. Уйрымах Чаваш Республикин культуру министерствин этноконфессия зембешлеген уйрымы ергеленне нацизин туслы шихыннове ятлы канашлура Чаваш наци конгрессин эже лайхинджем палырчы. Мускаври, Пушкартри, Мари республикизинчи национальностен шурджен ердюшизем, республикри халық пулдарулық шурджен эшченезем хозень пуян опычебе палаштарджеш. ЧНК культуру комитетен ердюши Зинаида Воронова конгресс пужаров бейт терне ырешсем шинчен калазабаджи. Хойсамахисне видеокадрзым пеширіп летрі. Он хыщен конгрессын Чавашьяля комитет ердюжине Эдуард Бахмисова самахпаджиш. Вол конгресс хастарзым тұрышныбе ял уявызіне шинелле ергелеме бушланыне палыртыры. Шак прашник сенче халғын культурубе таврагурыме үссе быны кушкерет пулныне азынче. Ужымлығы дартсабама вара уявзінде югерне сюжетсыне усугурче. Чаваш наци конгрессын комсомольский уйрымын пайдажы Владимир Павловта культуру шулдалыгенче алусал арманыне білдерді. Бірін культуру шулдалықне ұшны чухнеде әрнебе қаштигун фестивальзен бұлжеш пилік түрлі фестиваль дуса ирттердемір. Эп хамленебе қалас бұзанынде эбір районда бұшласа юр-юрлари савынса ятлы фольклор фестивальне ирттердемір. Онда бір қашни районда, хамыр районда қашни ялды коллективсене бұштарса биде бызык фестиваль дуса ирттердемір. Тада культуру шулдалы кенде бол біріншін мен бе балырзай өлчі. Кышалынде эбір чембір хулынче де булдымыр. Чаваш сен падым расшейри агадуинче. Тада чи паллы булыме вара бол бірін. Сочи хулынче падым расшейри фестивале худшындымыр бір. Шак фестивале худшынса бір хамыра валли шак культуру шулдалы кенче пите пысык хамыра валли вайхал изегилдімір демелі. Мега Галакси культур бакану центрінче куне бе пургеде среде узылы ларузимбе тәрлі пулымзе миртреш. Вунза гірсегетре вара савынышлы концерт пушланчы. Республика мырды чибулдарулы коллектив сен Юрий Ташизар пушне культура министрі Вадим Ефимов культуры нахалаланы шулдалыга республик рихажат журнал радио ба телевиденче чилайық шудатсабаны зене хизеп худжизымбе числаре. Сумлы награды с ней легенцем хушсинте, ЧНК Чаваштенчи хачатне, тивешле шайракыларза трасижен, Ирмиган Митрожаган, Надежда Смирнова, журналист, тада конгресс хастары, Юрыш Людмила Воронова кинер был ниде савандарджи. Шапла культуру шулдалыгенчен, Иванов шулдалык не кушырмар. Куенебе ЧНК хастарзем эшлеме пушлар штенде. Кырлач уйхинче поэдымыр шуралза үсне яла, пушка тұрығынчи слак пушне конгрессен шубашкарды уйрымын пайдажызем шитсе келешшін. Унда вали тевешлі программа хадерлеме пушлар штенде. Сужада ЧНК пресс-службен ертуши Зоя Яковлева хадерлене. Ага, игебинде вундваттымы шулхи юлашки галарым да вашлензе бырайт. Шитменіне шедерір, ытлашыне кажарыр. Чене жылда Чаваш наци конгрессибе перле болар. Каларама конгресс президенті Николай Югаслов шене жыл салами бе вашлебір. Чебер юлар.
кизепле ендерсем, ектарсем, Чуваш республикинде эстензем, сире пурзырада Чуваш наци конгрессинден, тюнзеререн, сидесен жул ядебетин херулле салам, сирып сылых, ырлых телей, тогда сенеренде сенесинзем дума сунадып. Чуваш наци конгресса кызал питину май вайхуде эти республика тулашин Чуваш сене перберембе секундарас пергибе тогда эти халык сембе хамырын малашне тазеслес пергибе нумай гала жузем бульдес эссемде нумай бульдес теберхут пурзымарада сидесен жул ядебе херуле салам шутладып пирен республика кызал пиден экономикада нумай сиднузем доре ыты сагурумбелек регион зокушиндет вундватымыш вырынжан сямбада тебір жыл шутладып сяга хамарын халки вырнымара переде чагармаламар маллада сенеренде синзем тузабмалла пирен тихаклы пирен халык эстен халык мелеге кризисрада маншутпар шутладып вал парнмаст лайх слезы бурзасын пурде булма булдарад сямбада тебергут сен жыл ядебе ырлыксылык телей тогда сенеренде сенесилзем думазу надо.